يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء إن الذي ناداكم رب السماء فإذا سمعتم في الكتاب نداء قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء سبحانك اللهم إذ ناديتنا يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء إن الذي في الكتاب نداء قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء سبحانك اللهم إذ ناديتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. bandiraɓe ɓaawo yettude Allah e julde e nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, amin calmina bandiraɓe leegal ngal e gardogol joom leegal ngal woni gardinaɗo leegal ngal to bange aada e kamɓe ardinaɓe leegal ngal to bange diine, kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama. gueɗel ɗimmiwel ngel eɗen bismo dendagal hoɓɓe men ummiɓe e nder Dakaru e ummiɓe Bowal Dakar. eɗen deftina hen ɓe ganduɗa kadi ko hoɓɓe men tedduɓe ummiɓe ha Fuuta arde tawtereɗo oɗo ñalawma e dendagal bandiraɓe ɓeɓe tawi ɗo ɓe garde mumen ɗo e duɗal ngal. amin calmina mon, amin bismo mon e duɗal ngal ɗo ngal ganduɗa ko duɗal Qur'ana, ko duɗal kadi gandirangal Qur'ana, saabu ko wawɓe Qur'ana gonɗo. amin mbaɗa mon présenté ɓeɗo jooɗiɓe pop ko jomen duɗe Qur'ana jooɗiɗo. wadde hande kala ko haalaɗo sellat, woni ɗum so cukalel jangiɗo soɓe mbi selli tan selli, soɓe mbi sellani sellani. ɓeɗo pop ko jomen duɗe Qur'ana en gonɗo. wadde amin mbiya mon kala ko haalaɗo gande ko ɗum woni ko selli, saabu seedotoɓe hulɓe Allah wawɓe seedade nanɗo. ɗum noon amin mbiya mon onon fof bisimilla mon maydanul muallimin, amin mbiya mon bisimilla mon e galle mo ganduɗa ko galle mon. aywa programme o noon kam juutata, saabu minen 16h so fawi seeɗa tan heede 16h20 30 komin yiɗɓe yaade. won momin jiiɗi yiidirde e nder wuuro he, dental ngal won mo yiiɗi yiidirde ɗo e nder wuuro ngo. amin jiiɗi noon ko adi amin jaaha dendagal ko foti waɗede ko fof waɗe yeeso amin min tawe. tardini ɗum seeɗa tan ko won fadetenoɓe ko ɗum tardini ɗum seeɗa paamiron noon. wadde noon ko sukaɓeɓe dokketen ɓe jangga, ɓe puɗɗoro jangude seeɗa, ɓe kolla mon holko ustase ɓe goni liggade ɗo e duɗal ngal. sukaɓe sen dokkiɓe heede sukaɓe jeegomo moni fof barkino seeɗa tan. eɗen jogui aussi sukaɓe ɗiɗo jofnuɓe ko ɓen goni sababu ñalawma o ni mbiyeten. ɓen goni sababu ñalawma o. jinnaɓe mabɓe garina gummi ha Fuuta, eɗen mbiyama bisimilla mabɓe baba naka baba Gadio ko nonde baba Gadio e Aliyu Baro, ko ɓeɗo ɗiɗo goni jofnuɓe ɓe, eɓe kamɓe battinto jangude so Allah jaaɓi inchallah. aywa jofnuɓe ɓe ko ɗiɗo, baba Gadio kame Ahmad Baro, ko nonde Ahmed Baro to gonɗa amon ɗo walla won koye ñantade. aywa bisimilla. aywa ɗum noon en dokkata sukaɓe tan puɗɗoro wona. bisimilla. Mam Kumba Sow ko noon Sook Babacar bindi ma ɗi ñawi. bisimilla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن
أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. noo tudd ma foo dëkk Fuuta. Fuuta fan ci Fuuta Fuuta Dal. Fuuta ah macha allah neex na de ah wallahi dama ko waroon a dagg waaye ñemewu ma ko woon a dagg wallahi ndeysaan neex na de fu mu toll wa yaa qawmi maali chattat xaw ma boo jeg say si ko nooy def yal na yàlla wàccee barke alquran ci yow yo allah barkin fuutankoɓe yeeɓoɓe sukaɓe fuuta nani dudal ngal aussi nani kala jogiiɗo ɓiyum gorko yo debbo yo poɗɗo janngude qur'ana yo adduɗo e dudal oustaz Ahmed Sakho siftinde oɗon jeeɓa e Jamil TV ay wonɓe nder leydi e caggal leydi ndi bisimillah Boubacar Sow to woni bisimillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله أبو بكر صو أجارام أيوة فاطمة جاكو مسيكي بامكو نندونا جاك سوون ko jogida bismillah ona furdinde bandu tan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم ما شاء الله أيوة واني موي ñi wacce tok len non yeen ngeen jakarlo ak serigne tok len non wa tok len non ngeen jakarlo ak serigne wakay ki don jang legi li tax walla mi ala pularon jangina nodo
walla jangannoɗo joni o bammakko janginowo miñum bammakko ko janginowo kono haɗani ɓe guitte juuɗe mabɓe ɓe gadde oustaz Ahmed Sakho ɓurɓe hewde ɗo e jangoɓe ɗo ɓe ko ɓiɓɓe janginoɓe kamɓe ɓuuri ɗo hewde minen momin ceedani fo aɗa wawi so min mbi aɗa wawi tan aɗa wawi sa wawa min mbiyata ka wawa jaaha jeeya nayyi wadde oustaz yo Allah ɓeydu ɗum noon donden sohnajo goɗɗo jangannoɗo joni woni Fatimatu Diak Sofiatou Camara ko noon bisimilla sohna Sofia Ibrahima Sakho reftata hen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا صدق الله العظيم بلغ رسوله الكريم أجارام ما شاء الله على أرجع كالس هبرة كالس كالم ما بنجي أجارام كن جانغان داكو ويلكي بسم الله نيكاي تم در بسم الله أروالو يار غور والله بابكر أروالو يا وسير بسم الله أجارام سخنا صفياتو كامارا دودانغال aussi no jangirte ni Qur'ana ko non jangirte français jangino français o misiki nando Seyda ya Diop madame Diop Seyda Diop ko non ha madame Seck bismillah mu ngi nale tok mom moy jangal xalé yi français kon xalé yi ci ñetti activité yi lañ nek bi ci jitu moy jang alquran bo moy première activité bi ñuy def deuxième bi moy jang sen diine troisième bi moy jang français quatrième bi moy sport dedo gede woni do be badata e dudangal wadde nodden goto o jokkita suka bedo jangobe totten jofnu be jokkita so wadi mbawen tongitade inshallah ma ana dia bismillah ki nak ko say rongoñ jege mom bu yebo nga denc ko bu yebo nga gorgorlu rek te maqale sukar ñu ne kar ma sha Allah bismillah ki bayam ñi mokal ci mom alquran ëpp nañ fanwer wala ñeen fukk te terewut fi lay ñew ñukoy jangal bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
يوم يأتي بعض آيات ربك ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم ما شاء الله وبارك الله فيك mu ngi baax wallahi eɗen mbawno wonde ɗo ha jamma ko ni waya kono noon ko weli yonata wona aywa keɗoɗen sukaɓe reftotoɓe koɓe janggata ko mbiɗa sikki hewani wona ko setten ɓe meeɗat tan ha wona seedam faagu sukaɓe jofni ɓe cuwa huñade noon kono ɗo yes settan so Allah jaaɓi inchallah kono sowon keɗima tan ma gandu holton ɓe jarte onon janguinoɓe ɗum waɗi kam wiide ɗo no weeɓi seedade nde wonno ko wawɓe seedade gondo fotɓe seedade kadi gondo seeramɓe onon keɗantoɓe mi anda caméra o arat mi anda no mbatten kono somin dañino saga men ɗon ɓe jottoɓe defto Moussa Ba kon da ngay ñëw ni nga jëlle situ la'allakum turhamun so qur'ana ne jange moƴƴi ko keɗoɗon ko janggueteno gilnani ko noon ko qur'ana ko kañum tan woni koɓe janggata kono ɓeɗo koɓe seedam faagu tan abun makke so wona jak suurama ko ɓuuri hol gattode janggude an woni suga wona an atto janggude bisimilla samba ɗo ko heewi dose noon bisimilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بارك الله هل بيرن ننتا او ننتا تول ام تاوين ما ننتا بسم الله ننتا جارام bedo elle ko juude ma gonno min meeda yide mona kono min boyi nande inde ma dum non addat dum tan ko mojji ha burti walla boni ha burti inde nanede kam an non inde mane Allah wadi ko mojji ha burti ko dum nanira yo Allah juunu balde ma ko non fuurankobe tan moj minen fonde min ngari tonde min janga min nyaama min guppane amin ngabo e dow mallaji mon minen non do min janginan amin jomnito mon ko circonstance wona bonde non kono ko onon goni mojjube tan fuurankobe yalla yommon mojjere yo Allah juunu balde mon wadde barkede liggoto don de ala kulli halen jippoto e besngu mon kala ko bannodon e amen ko buri dum ma woni besngoji mondi sabu ko onon golli dum wadde yo Allah yommon mojjere bismillah anno bieda Cerno Aliou jettada Cerno Ahmad Bar
ceernajo wi añam golinaɓe manta añam golinaɓe on jarama somin manti nenta wona nenta toon jeeya ha eyyi on naati onen fof on naati hen eyyi añam golinaɓe on jarama yo Allah yommon moƴƴere ceerno Mody yo Allah yommon moƴƴere min beltima e gargol mon kadi min beltima kadi e teddugal ngal min beltima kadi e hoolare nde kooli ɗon oustaz ha tottuɗon ɓesgu mon yo Allah yommon moƴƴere koko hollunomon guila omo woni toon saabu neɗɗo ko wawi ko foof sa hoolake ma hokkatam ɓiye wadde hollunomon ko himme moƴƴere ɗum waɗi mo rokkudema ɓiɓɓe mon yo Allah yommon moƴƴere komin heeñiɓe seet tan kono so wona ɗum mamin peññin ngawlago amen ngo jafoɗon bisimilla ceerno mbiɗa mbiyeɗɗa to jeeɗɗa to jeeɗa goli anne goli goli naɓe cafiɗo bisimilla acca batere wa kay bisimilla samba sab voilà bisimilla yewde mën nga ko moom nii lañ koy defee gara théâtre ko nii kay nii de wayanno nii wayanno moƴƴade wallahi ndeysan kii ko baax la kii mooy jàngal xale yi français wallahi ah moo leen di jàngal français xam nga kii wutul dërëm buñ ko joxee baax na buñ ko joxul baax na waaye mbaaxaayam moo tax mu taxaw ci école français bi taxawaay bu am solo ba xale yi tey am nañ niveau bu baax ci français yàlla na yàlla fay la bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وبارك الله فيكم يالنا يالا barkel yo Allah barki non yo Allah hokkon jokkide dow jam yo Allah mawni non barke nelaɗo Allah ndar ɗe tan wonko arata e haw yetto kay voilà non moƴƴ o poste radio mo moƴƴ ni kay eyyi ni de eyyi ɗo kay ɗo jeeya bisimilla ni aywa bandiraɓe mbiɗa andi minen min goppitto mon konngol e oustaz Salih Dia oustaz Salih Dia Maydanul Muallimin nani komin fotɓe dañde rencontre e Ceerno Habib Sy toon min jiiɗi yaade joni min juule toon takusan kono konngol amen e konngol parent d'élève ɗi foof min tottima ani imam lomtoɗon amen e dental ngal wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kono ko adi ɗum rewɓe galle ɓe on jarama sohna ummo e sohna oɗo no wiyer goɗɗo wiyer sohna mas yo Allah yommon moƴƴere ñuguinele gestulen suñ jeeg yu baax assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en calmini bandiraɓe kala en jettiɗumen en calmini dendagal ko woni ɗo ko kala gorko hen e debbo hen suka e mawɗo en calmini ɗum en juurima ɗum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi en jetti Allah tigi rigi en jetti Allah e hawrude men e ndeɗo jonde nurɗunde jonde nde ganduɗa ko Allah yen keewal en beltinima jinnaɓe en beltinima kadi seeremɓe ɓe en duwonima sukaɓe ɓe e sukaɓe ɓe e wona mantateɓe ko duwonteɓe en mbiya ko daña ko yo Allah waɗa hen barke ko fuɗɗa ko yo Allah yetti ɗum bi jaahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam en ñaguiniɓe kamɓe kala dendagal ko jomum jangguiɗo yo Allah rokku ɗum fahamu harfu fof en ñaagui Allah kadi yo Allah rokku ɗum hen fahamu bi jaahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam jinnaɓe en calminiɓe en juurimaɓe kadi en beltinimaɓe e yarlitade mabɓe ndiɓe mbaɗi faade ceernajo o en jettiɓe hen no feewi no feewi no feewi no feewi en jetti kadi seeremɓe ɓe tigui rigui seeremɓe ɓe noon ina wayno ko kamɓe jettete tigui rigui e caggal nde jinnaɓe jogui hoolare e mabɓe guitti ɓiɓɓe mumen tottiɓe ɓe desna ɓiɓɓe ɓe kamɓe ɓe mbaɗi hen koɓe poti wadde hen ɗum noon en ngala jobdi mabɓe ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi ko tan khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama enen gandi so tawi aɗa yiilo moƴƴo e aduna he walla ɓurɗo moƴƴude e aduna he ko oɗo jangguinowo qur'ana jangi qur'ana ha wawi gollir ɗum rutina jangina oɗo ɓe mbi so tawi aɗa yiilo ɓurɗo moƴƴude e aduna he ko oɗo woni ɓurɗo moƴƴude ɗum noon ko mbiyeten tan jinnaɓe ɓe e ko ɓuri raɓɓidde ko yoɓe tinno e kamɓe ɓe ɗo janguinoɓe qur'ana ɓe no Allah wino ɗum ni tampere mabɓe e sukaɓe ɓe
ɓiɗɗo gooto tan toppitaade ɗum no wayi musde ni enen kala enen nganndi saka ɗiɗi walla tata walla nayo toppitaade ɗum no wayi musde ni to e gonɗo heen ɗe e ngoƴaaji gonɗi heen ɗi aan ceerno so tawii a wondii heen kala ɗo ngonɗa haqqille ma ena e sukaaɓe hee so a leli haqqille ma ena e sukaaɓe hee so a yaltu haqqille ma ena e sukaaɓe hee sabu ngoƴa ko totteɗaa ko masuliya o no e teddude ni haqqille ma ina heen a waawa hay ñaamde yiyana e maaɗa sabu Allah ngoƴa ma e sukaaɓe tottuɗaa ɓe aɗa woƴe laaɓal mumen aɗa woƴe cellal mumen aɗa woƴe joomumen ngatma e ko totteɗaa ko mbeɗa Allah ina fantinanma rokkuma heen wune ɗum ɗo fof ko ngoƴaaji e ɗum noon enen jetta Allah enen jettaɓe kamɓe no feewi kadi enen duwanoɓe kamɓe ne cellal duumingal juuɗe balle moƴƴude battane kadi e ñaaganaade ɓe Allah kadi yo Allah rokkuɓe kadi fandinde rokkaɓe kadi wune hono duɗal ngal dendagal ko ari ɗo jangi ɗo Allah rokka ɗum ganduɗa hoore ma hono yidde muɗum rokka ɗum rende qur'ana nawta e dow jaam mi jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗum noon en jetti jinnaɓe en jettiɓe kamɓe ganduɗa hoore ma hono kamɓe jangguinoɓe en jetti fofof en cammini kadi hono ceerno Salih kanko woni moɗum ene woni kanko woni jinnaɗo sukaɓe kala jangguinoɓe ɗo ɓe enen jettamo kanko en jettanamo Allah no feewi kankone en jetti kadi sukaɓe meɗen rewɓe ono sohnaɓe no Allah wuɗen ceerno Ahmad Sakho en e darde mabɓe kamɓe ne e galle he e darde mabɓe ganduɗa hoore ma e hoɓɓe ganduɗa hoore ma jaɓɓaɓe ɓe ɗum noon en jetti fofof en ɗaccani hay goto wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله القائل في حديث الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. mbokki ginnaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am kontante bu baax a baax teew fi si suñuy teewaay wayjur di alxaaji Ahmed Dia ak suñu yaay di Aminata Dem xamante ne mën nañ wax ne lii nii am fi tey ci seen sabab la ndax Ahmed Sakho mii ak Babacar Sakho ak ñu leen ciy jàppale ak seen papa ji nga xamante ne nii tey moo leen fi nekkal di leen fi teete nekkal ñu fi ñun famille bi yëpp te mooy imam Sow ànd kook suñu mag ji di Fatou Dia ci ndigalu suñu waajur alxaaji Ahmed Dia xamante ne nii ku ko xam rek loo ko xamee ci jàng ak jàngale ndax ñun ñii bu mu ñuy yóbbu Fass Touré ñu fay jàngi ñu nekkoon ay tuut tànk macha allah yàlla def ci ñun alquran ba tey def ko suñuy doom ndax Ahmed Sakho mii nga xamante ne nii ñoo taxawee daara ci suñu doom la man ak yaayam ñoo bokk ndeeg baay kon suma doom la kon su nekkee taxawee na lu mel nii lii la war a taxawee ndax fu mu jógee fee ci Sangalkam suma rakk mu ngi foofu yor daara man maa ngi ci Almadi 2 bi yor fi daara kon su ñëwee fii samp fi daaraam dafa nekk loo xamante ni daf ko fekk ca maamam alxaaji Ahmed Dia fekk ko ci nijaayam yi continuer mission boobu nga xamante ne nii mooy mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf di nuyu ñëpp parents d'élèves yi xamante ne ñoo am kóolute ak yaakaar ci moom ba indil ko seen doom dénk ko ndax dañuy faral wax ne ku yëkkati ñaar yi di la ko jox te yàlla nee na loolu mooy fitna ay nit innama amwalukum wa awlaadukum fitna ku yëkkati doom ak nu mu mel ci xol way juróom jox la ko boole ci jox la xaalis koo xamal ne desewu la dara desewu la dara moo tax yëg-yëg bi nga ciy am wallahi doo ko sax am si sa doom ndax ndénkaan dafa métti ku la dénkoon ab ginaar sax wala ab leneen ni nga koy xoolee ak ni nga koy fonkee yéen parents d'élèves yi yéen tax may wax loolu
yenn say nak di nga gis nga dénk nit mu nekk ci daara am lu ko fa dal te su nekkon ci yow sax loolu dal ko wala lu ëpp loolu dal ko nga metti lu ko lool jàppee ko noo xamantene di noonu la ba dina déranger nit ki déranger boo xamantene ni wallahi soo ko xamoon mu daloon sax ab doomam bañ a dal xale boobu moo ko gëral ndax dénkaane mu mel noonu kon nag loolu ñu gën ci bàyyi xel te gën a soññiwaat suma bopp di leen soññiwaat di wane ne lii rek mooy dëgg jàng alxuraan ak jàngale ko lii moo fi bàyyi woon yonent bi ginnaaw buñ ne ko iqra ba keroog ñu koy wax wattaqu yawman turjauna fihi ila allah lii moo ko fi bàyyi woon te bu mu wàccee iza jaa nasrullahi bu mu wàccee Omar bun Xattaab bu mu dajeelee ñi nga xamante ni ñoom la doon diisuwal doon ci boole benn xale te mooy Abdullah ibn Abbas ba amoon ñu koy kaas mu won leen ne kii lu tax mu indi ko fi mooy xam-xam te jotaayu xam-xam moo tax mu woo ko lu mu leen laaj ku nekk di wax ne iza jaa nasrullahi lu tax mu wàcc mooy yàlla da doon wax ci ndimbal bu mu dimbale woon jullit ñi ci Badr wala qad nasarakum allahu bi Badr wal fathu ak fathu Makka mais bu mu laajee Ibnu Abbas dane ko saar bii dafa ñëw di tàgge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen gis ngeen lii moo tax xale bii ma koy woo ci jotaay bi ndax jotaay xam-xam la te yàlla may na ko ci loo xamante ne nii cëru na ci lool kon lii nii amul lu ko gën ci àdduna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ku gën ci yéen mooy kuy jàng alquran ba pare di ko jàngale amul ku ko gën ci àdduna lu du ku ko ci gën a nekk kooku rek moo ko ci gën yow mu ci nekk nag fii ba yegoo ne yaa gën keneen ku bokkut ak yow xamal ne yow manqué nga am na loo manqué la lu bëri 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 te jaamu yàlla yépp day arrêté su nit ki deewee lépp day arrêté bu mu des benn jaamu yàlla mooy jàng Alxuraan même nit ñi ci keroog àllaaxira ci biir aljanna ñu ngi fay rawantee saloo nu ñu rawante woon ci Alxuraan ndax foofu lan lay wax iqra wartax fa inna manzilataka inda axiri ayatin taqrawa jàngal nga monte ci biir aljanna aaya bi nga yemoon ci àdduna foofu mooy sa wàccuwaay kon nit ñi sax ñu ngi rawante foofu ñi nga xamante dañoo mokkal alquran miin ko lool wattu ko lool ñoom ak kii malaaka yeeg yenent yi ñooy bokk place kenn gën leen koy martaba kon nag lii su amee yéen waajur yi ngeen am yëg-yëg boobu ba indi fi seeni doom pour lii nekk ci ñoom yéen a ngi ci lu rëy loo xamante ni nii wallahi doo leen ko rëcc fii ci àdduna doo leen ko rëcc fee ci àllaaxira kon du ñu def rek lu dul gàttal négam noddu nañ di soññi waar rek di ñaanal ñi nga xamante ne ni ñoo taxawee lii di ko jiital ci ki nga xamante ne nii mooy imam Sow ak suñu mag ji Fatou Dia di ñaanal encore soxna yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci ginnaaw ñaari jàngalekat yi di suñu jarbaat Ummu Dia ak maam Asta ndax góor boo gis mu taxaw dëgër mun a def dara am na jigéen ju am solo ju nekk ci wetam moom la arab di wax ne waraa kulli azimin imraatun azima kon nag ñoom tamit ñu jara jaajëfal lañ duñu fàtte nag jaajëfal ñi nga xamante ne nii ñoo maydaanul ilmi ji fi nekkoon nekk ñoo xamante ne encore dañoo mbokkoo jaxasoo ak suñu doom ji nii di jàppalante moom ci njàng ak njàngale nu mu gën a beesee ak nu mu gën a yemboo ñoom tamit ñu am solo lañ ñëwoon daje ci lu mel nii fekkee ko te moom moo Amadou Sakho mi nga xamante ne tey mooy président ndaje boobu loolu tamit lu sedd xol la lu neex ci xol la di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala yàlla na yàlla wattu xale yi wattu ñu fi liggéey wattu ñi nga xamante ni ñoo fi indi seen doom yàlla mën na ko te yomb na ko yàlla nañ ko yàlla defal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi xanaa dañuy jël kaddu gi nga xam ne moom la ñu bëgg mu tëj programme bi mooy gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sant mbooleem ki nga xam ne danga wuyu si wooteeg yàlla ndaxte ñépp bu ñu bàyyee seen yitte bu ñu leen laajee lan ngeen di defi ñu ne dañoo wuyu ji wooteeg yàlla te mooy wootee alquran kon ñooñu dañ leen di sant bu baax a baax di leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk seeni tawfiix ànd ak taysiir ci darajay sallallahu alayhi wa sallam
waaye ni ko al oustaz Salih Dia waxee léegi rek ci kàddu mi lañuy cof mooy gannaaw bi mu santee ñëpp jiital ko ci imam ak njaboot gu nekk ci kër gi waaye ak waajur yi nga xam ne ñoo am confiance am yaakaar ci seeni njaboot jël ko dénk ko ay asatis yu nekk fii ci bërëb bi gannaaw bu ngi leen sante ba pare di leen gërëm al oustaz Ahmed Sakho mi nga xam ne moo fi nekk ak al oustaz Ababacar Sakho ñu nekk ak fa ak seeni ñaari soxna umul xayri wa maam asta ak soxna Xadi Sakho ak soxna Kajja ak soxna Xadijatu ak mboolem jigéen ñi nga xam ne bokk nañ ci ñu suuxat daara ji ci ñuy gën a dëgëral daara ji ñoom dañ leen di ñaanal yàlla yal na yàlla fay leen ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp al oustaz Sakho nee nag mboolem ku teew ci jotaay bi ñëw na la fekk fi nga toog mu nuyu la ñaanal la yàlla gërëm la yëg mbégte ci xolam te yaakaar naa ne bu yëgee mbégte ci xolam rek yow da nga kontaan te boo kontaanee rek yàlla day kontaan te yàlla bu kontaanee jéggal leen seen bàkkaar raxasal leen seen jàngoro waaye yéegat li nga xamante ni moo di seeni càkkutéef yàlla na ko yàlla def waaye dañuy wax ne atful xaas baadal am mënul ñàkk mooy am ñoo xam ne boo nuyoo ñëpp am ñoo ci tudd ñi nga xam ne njaatige lañ waaye soppe lañ waaye xarit lañ waaye wéyjur lañ ci ustaas yi nga xam ne ñoo fi nekk muy suñu yaay soxna Maari Jàllo soxna Maari Jàllo ak soxna rahmatullahi coy nee na moom tamit dafa jóge ba Fuuta nga xam ne ni mu soree mu bàyyi yittam yépp ñëw ci bis bi nee na mu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen di sant waaye ak ki nga xam ne mooy suñu yaay soxna dem moom tamit al oustaz Sakho nee na mu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm wallahi nee na lépp loo xamante ni ñëw na fi bokk na ci li nga xam ne taxawaayam gis nañ ko mu mat sëkk waaye ak ki nga xam ne suñu wayjur alxasan gaajo nee na al oustaz Sakho nee na mu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yal na yàlla yokk wér gi ak sutura gi waaye ak tawféex gi ak ki nga xam ne mooy suñu yaay soxna Xadija Ba al oustaz nee na mu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant te di la ñaanal yàlla ak ki nga xam ne moo di borom këram mooy Abdourahman Baro moom tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di leen di ñaanal yàlla njaboot gi yal na ci yàlla yokk barke waaye saa su ne rek bu ñu taxawee seen daara ji di am ay xufaazul quraan seen loxo ngi ci biir nee na kon loolu amul seen fay nee na soxna Aminata Li nee na ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm nee na moom mooy membre fondateur daara Cerno Abdullahi Li nee na ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm nee na wa ala kulli xaalin daal kaddu yi la muy gudd ak la muy gàtt ñu teew ci jotaay bi ñëpp gërëm lañ leen sant nañ leen ñaanal nañ leen yàlla yal na yàlla yokku seen wér waaye yal na yàlla yokku seen sutura njaboot gi mu néew ak mu bëri yàlla na ci yàlla def barke ci darajay sallallahu alayhi wa sallam di nuyu borom ki nga xam ne mooy taaral jotaay bi caméra bi alxaaji Moustapha mi nga xam ne moo nekk ci Jamil TV ñu ngi ñaan yéen ñëpp képp ku fi jugee rek boo jugee nga jël sa téléphone dugg YouTube nga bind Jamil TV nga abonné ci site bi waaye aimé may ko doole waaye mu ànd ak directeur mu ngi nii toog mooy al oustaz Salih Dia moom moo ci nekk ki nga xam ne mooy Moustapha moo nekk ci lay setal boo duggee ci biir nga xam ne da ngay mel ni ku jekk doonte jekkoo kon yal na yàlla fay ko yal na yàlla suuxat télé bi yal na ko yàlla yëkkati ba fépp fu ñuy dégg télé ñu dégg ko fa ci darajay sallallahu alayhi wa sallam kon al oustaz dafa mel ni mën nga joxe ñaan al imam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقال آمين آمين العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها نبى الفقر والضيق والتأسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان اللهم أعدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان بسر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يلا نغنيان ki nga xam ne moo yoroon xale yi ci français al oustaz Sakho nee na mu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di ko ñaanal yàlla nee na woy jur la waaye yaay la waaye xarit la waaye sànq al oustaz Abdullahi Cheybaan gërëm na ko waaye duñu dañ di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko ba mu yëg ko ci daraja sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. on calminama kala inde mum yettode mum on calminama kala e mon kadi to salminteweltoɗo en jetti Allah no feewi en jetti Allah kadde jettoro en dendiɗo enen ɓesgo Agnam Goli arde hawridde e deftugal alqur'ana qur'ana ko haala Allah ko saftatake hastatake konngol ngol gandanɗa hoorema so natti janngede tan firti ko aduna gasi neɗɗo wawa dañde ko ɓuri qur'ana yidde qur'ana noon sa yiɗi qur'ana a janngat sa heɓani janngude kam sa dañi ɓiye ittu janngina kono sa wi mbaɗa yinno janngude a janngani a heɓani no janngirɗa dañƴa ɓiye a jannginani ɗum firti ko a yiɗa onon noon on mbaɗi no jiɗɗo waɗata ni sabi on gitti ɓiɓɓe mon gila Agnam Goli gadduɗon ɗum ɗo e Dakaru mo gaddanɗon o kadi ko koolaɗo so hoolano ko ittatake gila Agnam Goli addeɗo sabi seeremɓe nan toon kadi wona hoolede e jangde makko tan ko koolaɗo e jangde makko ko koolaɗo e needi makko ko koolaɗo kadi e ɓingo moƴƴago makko ko moƴƴindiranoɗo to Agnam Goli to so moƴƴindirano ko abbetake ha ga kadi neɗɗo itta ɓiyum toon adda ga taw kadi ko guittata ko kalisma aɗa yoɓa ɗum ko yidde tigui waɗi noon sinno ko jangguininede tan sibi Allah wiya ala ene wawi wonde taw koɓe anduɓe ɓiyiɓe tan ɓe nawi kono guitta ɓiye totta ceernaji ene jangguina aɗa itta jawdi ma aɗa totta ɗum ɗon ko yidde qur'ana waɗi noon sa heeɓi hen a dañi ko jiɗɗoɗa sa heɓani kam ma heɓ baraji jiɗɗo alqur'ana ceerno Amadou Sakho noon o jangguini tigui ɗo kala ganduɗo alqur'ana hay sinno o renani so heeɗima ndeɗo jangde ne andi ko jangde sellude heewi wiyeteɓe ene defto kono sa heeɗima tan ɗeɓa yawde kono Allah no andi ɓe jangguinama ha ɓerɗe amen kecciɗi ɗi gongre gonga ɓe jangguinama alqur'ana haqiqa en ñaago Allah kanko andi ko yiɗani hoore makko moƴƴi yo Allah yommo qur'ana noon hay goto ala jobdi mum a wawa yobde hay sa itti leyɗele ɗe fof a watti ɗum kanŋa totti jomum a yoɓani ɗum a ittat fadde bawɗe ma tan totta man Allah maka harfan wahidan fa huwa mawlaka kala gandinama harfu goto ko kalifa ma ko ceerno ma harfu goto haalaka janguinɗoma ha jofnuɗa
walla jangguinɗamo ha ndenɗa on kam andu hankandi a wawa hettude dow makko way kono ɓiɗɗo no waade jinnaɗo noon ceernajo waade almudo mum ɓiɗɗo wawa forde ha ɓuura jinnaɗo muɗum ɓiɗɗo wawa dañde jawdi ha yoɓa jinnaɗo mum almudo wawa dañde jawdi ha yoɓa ceerno mum saabi kanko walluma ha ganduɗa diine ma neɗɗo mo ala diine noon on ala aduna ala lahara gandinamo no gandirɗa diine ma on a wawa yobdemo ñaago Allah tan kanko andi ko yiɗani hoore makko ya Allah yomma ɗum ko Allah woni joɓowo Allah woni bawɗo yobde kono Amadou Sakho emin ɓeydo yettudema emin ɓeydo hirjindema emin ɓeydo kadi suusnudema mbeɗa andi ka neɗɗo cuusɗo mo suusa jogota ko daara ne wiye gadde mi jangguina noon ɓiɓɓe mon kono kadi min ɓeydo suusnudema haqiqa wonde min komin keɗiɗo ko ene weeli min ha tente sukaɓe rewɓe sa yimi wi noon tan hewɓe joni e Sénégal walla mi wiya Fouta cikkata ɓiɗɗo debbo kam janggata Qur'ana ɓiɗɗo debbo foti janggu tan ko école te waaɓe no ɓeeɗo sukaɓe ne keewi e nder men kono jinnaɓe ɓe kaɗataɓe janggude a yiya sukaɓe welɓe haqqillaji kono noon so tawi ko ɓiɗɗo debbo tan ɓe mbiyata ko lawƴu fittu walla janggo e école kono Qur'ana taw jomumen ne belsidi ɗum e hande cukalel jartegel duuɓi sappo so wiyama reeni Qur'ana taw ko debbo aɗa andi kam ɗum ko kawisaji tigui tigui eyyi fof yiyama ɗo cakkiriɗo jangguɗo joni ko denɗo eyyi ɗum ɗo ko yettere Allah ya Allah ɓeydu ya Allah tabirin ya Allah ñimnu ya Allah moƴƴin ya Allah tabirin duɗal ngal ya barke Cheikh Tidiane ɓeɗo noon jinnaɓe cukalel ngel koɓe moƴƴuɓe woni Abda Baro ko babam saabi kanko e babam bammakko e yimmum ceerno Abou jiidi baba e on noon ko baabi amen e ko neɗɗo jiɗɗo diine o itti ɓii ko waɗi ɗum Alqur'ana ñaago Allah yo Allah hokkodir rende e joom suudu makko Khadijatou Ba on kam oɗon gandimo kankone ko neɗɗo gandanɗa hoore ma jiɗɗo moƴƴere seerani so yi kam tan o namdoto kam ko diine guila o ari Agname Goly mi yiyanima ko waylare omo yiiɗi almuɓe omo yiiɗi kala julɗo omo yiiɗi ɗum kam yimɓe fof ene gandi ɗum ɓiɓɓe makko fof o waɗi ɗumen e Alqur'ana heddoɓe jaɓɗo hen janggude mo jaɓani omo jogui ɓiyi ko debbo kañum nene janggui ha jofni ko noon haqqille o welde min wiyatno sinno tan ko min jogotono ɓeɗo nawanmi ɗumen ko daara ko Qur'an tan ɓe janggata e waɗi suko goɗɗo tan toon wiye Camel ko ɓi Ousmane Souadou hay sinno jeyake ɗum ɗo on noon wayi welde haqqille ko yi foof weeli tawra ko faami kono noon sa halni jinnaɓeɓe sahaji won hen faamo won hen paamata e sohna Mari Diallo kañumne ko neɗɗo moƴƴo itti ɓiyum guila en yaari duuɓi 5 duuɓi 6 nawa ɗum daara ɗum ɗon ko hollirde en yiiɗi Qur'ana e ceerno Boubou ko woni joom galle makko sinno wona so jaɓano ɗum watta sabi ko Boubou ittata kalis muɗum ene yoɓa e ɗum ɗo ñaago Allah tan kamɓe foof yo Allah hokkuɓe rende Alqur'ana o eɓe garde noon e mamiraɓe mabɓe nanɗo hen nene nen Fadimata Dem enen nene Aissata Dem e bandiraɓe mabɓe woɗɓe ene gaari en ñaago Allah kamɓe foof yo Allah naftirɓe baraji hettade Alqur'ana yo Allah hokku taniraɓe mabɓe ɓe rende Alqur'ana kamɓe kam mbiyata gel hokku ɓiɓɓe mabɓe rende Qur'ana sabi ɓiɓɓe mabɓe kam hankkandi mbiyata ko yo Allah hokku ɗumen naftorade tan e ñaago Allah yo Allah tabirin foof kala ɓiɗɗo Agname Goly najo tawnoɗo ɗo hen en ñaagama Allah yo Allah yoɓ ɗum jobdi moƴƴiri e jaafo ɗon ko feewi hen koto Allah ummiri ko fewani ko pamon ko neɗɗo woni ko timmani kadi haala ka koko betti wona hunde waɗani programme yo Allah tabirin yo Allah ñimnu yo Allah moƴƴin foof أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bandiraɓe caggal yettude Allah yettude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam emin jetta kadi dendagal parents d'élèves fof no ndidori min gardina hen hono parents d'élèves uji gonɗi ɗo ɗi hono sohna Mari Diallo e sohna Kadja Ba e joom galle makko ina wondi e Abdourahmane Baro ina wondi e Alhassane Gadio kamɓe fof hande kamɓe jooɗani ɗo parents d'élèves hande ñalawma o ko ñalawma parents d'élèves fof kono hande kamɓe ne ñalawma o ko ñalawma mabɓe emin jettaɓe min jarnaɓe mbiɗa andinaɓe kadi ko janngingol satti ko fof ko hokkirde ɓiyum janga ɓuuri sattude par ce que ɗum wona hunde wemde min dañi hen kawuji kewɗi woni hen garat mbala ɗo ñalawma goto ta jomum ara wiya min de mi ronki muñde tottam ɓiyam mi nawta ɗum fof min dañi ɗo kawuji baɗi noon kono kamɓe guili ɓe gaddi ɗo sukaɓeɓe ɓe jeccitaki ɓe nelani ɓe darani
goto fof ina hooli haqqille mum ina deeƴi surtout Abdourahmane Baro kara nde wari ɗo visite noon tan wiyata kam min kay ɓatare ko ɗo woni haqqillam min mi miijotako mi jottako hami miijoni kono on ɗon min ngala jobdi makko ene wondi e Alhassane Gadio min gaddata ɗo baba taw duuɓi joyi mum ni ne wawi wiyede timmani ɗum ɗon dandi ko hoolare mawde ene woni afo mabɓe e ɓiɗɗo no wawi welte ɗum ɗon ko hoolare mawde woni ɗon yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere mbiɗa duwono kadi nenam hono sohna Ramata Thioye mbiɗa duwonomo no feewi no ari ɗo jipporo ɗo foti jippade e Dakar ne heewi kono o wi ko gallam o jipporo yimɓe fof no gandi duɗal welani jippade ko sukaɓe ɗum ɗo fof hay goto anda no wayi kono kanko o darani ɗum ene wayno koye galle makko woni weltare mawde hanki min mbawa hay ɗanade hakke weltade ɗum ko yettere Allah min duwonomo kankone yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko hokkamo cellal e sellirede emin duwono kadi hono tanum baba oɗo emin duwanoma no feewi hande yo Allah hokke balɗe juɗɗe e battane moƴƴe hande kala teddugal addiɗo ɗum ko yettere Allah no feewi kono mbaɗanɗa ko qur'ana kala balanɗo ɗum ɗum ko Allah yoɓata yo Allah yoɓ moƴƴere ombo arde sehil makko hono sohna Sofiatou Aj min jangguini ɓiye ko haareni qur'ana machallah woni Abdoul Baqi Dem kamɓe fof min jangguiniɓe qur'ana ɓe gari ha ɗo ñalliɗo ɓe ñalliɗo min beltini kam no feewi machallah emin calminma emin calmina kadi hono ceerno Abou Dem emin calminamo no feewi emin calmina kadi délégation mo garduɗa foof Inna Dem Jinda ceerno ki sohna Jinda emin calminma no feewi Rayhan sohna Rayhan Ly a salminama a juurama a weltanama machallah anne a salminama a juurama hatta kadi min calminima anne min juurimama no feewi kono min mbawa fawde micro o min calminani dendagal Agnam Golinaɓe kala komin mbawi hande e gandal kala komin ƴoogi hande e gandal ko Agnam Goli min ƴoogi ɗum hande si wontino ɓe min jeehi toon min jagnanaka min kolla on jeeyaka ɗo ɗum ɗo watta hande minen min mbawa yobde Agnam Golinaɓe kala komin hande kala to neɗɗo dari wi ama Sakho ina wawi jangguinde walla no wawi janggude on ko Agnam Goli o jangi ko ɗum noon emin duwano seeremɓe wonɓe toon ɓe hono ceerno Abou Baro emin duwanomo no feewi ceerno Aliou en kamɓe fof ceerno Siraji ceerno Cheikh kamɓe fof min calminiɓe ceerno Mansour min calminiɓe kamɓe fof min juurimaɓe galle ceerno Dialli Baro kadi min jejjitani ɗumen ceerno Isaga en nan toon ceerno Sidi en kamɓe fof min calminiɓe min juurimaɓe dendagal kala ɗo Agnam Golinajo woni min calmini min juurima wonɓe ladde fof yo Allah reen yo Allah artir ɗum e dow jaam min calmina kadi hono jaarigueji amen yummiraɓe amen sohna Kumba Baro woni Kumba en Ramata min calminma min juuroma minen mbiyata Diabou sohna ya nenami amen Penda Sabbo min calminima min juurimama e dendagal ɗo Agnam Goli woni foof par ce que min galle mabɓe gonnomi ala sa ari ɗon cikkata ko min koye galle he jeeyami ɓen mboɗo duwanoɓe kala to gonmi kala to barke Qur'an woni yo tawɓe toɓe gonɗo ɓe jaahe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam e parent d'élève noon kañum ko hunde nde ganduɗa saaha aɗa heeɓa hen ɓe ganduɗa ko caɗele saaha noon aɗa heeɓa hen ɓe ganduɗa jejjitinma caɗele ɗe hono parent d'élève ɓe joguimiɓe kala gonɗo hen ɗo ko weltare tan jiimi ma kala gonɗo hen ɗo haqqillam ina deeƴi ma ɗum ko yettere Allah no feewi no feewi no feewi jangguingol ko weeli ko foof dañde parent d'élève ganduɗo teddugal on weeli on ɓuuri welde wona kalis o wona jobdi ndi wona haydara ayi teddugal on foof ɓeɗo noon koɓe yimɓe tedduɓe saaha foof duɗal ngal eɓe jagga hen ko ni mbaɗirta no Mari Diallo saaha foof Abdourahmane saaha foof ɓe garat ko ni ɓe dokkira miijoji mabɓe ande wona jangguinde tan duɗal ina jogui gueɗe goɗɗe ko ma balleɗa miijoji nawroto ɗum yeeso ɗum ɗon foof kamɓe ɓe daari hen kono emin jettaɓe emin jarnaɓe emin duwanoɓe kadi emin mbiya sukaɓe mabɓe yo Allah waɗe mabɓe barke Allah ɓe hokkuɓe rondade Qur'ana te kala ko ɗum namdi minen min mbaɗat par ce que teddugal gongal hakkude amen emin duwanoɓe no feewi kon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء إن الذي ناداكم رب السماء فإذا
إذا سمعتم في الكتاب نداء قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء سبحانك اللهم إذ ناديتنا يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء إن لم في الكتاب نداء قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء سبحانك اللهم إذ ناديتنا